Kumno parlog bro sa si senpan ngapriang so bhai phi shakani ka channel jonga khasi tarka ta minta sngi ngi shed no da uni u peanut biscuit hayeng mo uni ushana budam em ngalat sedi shwam tu tinga sa weng no kisnam tu shu sedi terkhong bem tu te da ula pai tu snap em ta sa shu bu hakajan shu kho bem tu kala biang te kani pare ke sini nga ai sau shamait te sini phila ban anta di mo utu shana padam nga ai shi pela ka jing thiang phila ban shu anta di pe kani nga grind tamanga khlam grind ni bha re utu shana padam namar por bangia bam ngin yo to ka bite u biscuit usmo bes am da ulang ro kumni te ha kani ka bol pade nga shim uni maida di ban kenru mo uni ude shi pela steng te phila ban anta di ka nu phikwa kani pade ka de ka tuka milk powder mo ai melu ru khindian ka milk powder nga ai tang sau shamai te sa ai sa kompanyang khindian sa khle shwa kumni phidi ban ai da kompanyang ka bam sma e mo te phila ban ai da ka makhon ru ka long te da adam nang tu pade sa ai tu bangila dep grind sa khle bha da phisngo kumba ka duna ka kompanyang am te sa ai shu khindian te phila ban ai dut ru khindian te nga ai ka dut ru khindian te kani por bangi khem am ngim jude pan khem kumba khemu atamo te ngi shu penlang bai kum to te nga shu pini kumni ban kanung nginya ai ka size e te ka size phila ban anta di phila ban ai khamr ben ne kham stang ru nga ai tang rakani katni kala biang da phi thau di shamai ka ek kanu ru ka shamai mo long ngi so tho te baro khoi ki biscuit ka long ka ju hi ka size uni pade ude u to white sesame te nga ai na lor kumne te da phim ko ban ai ru long hi te da ai kumne pare nga so bang ru ka bang bha te kini ngala adap te minta nginya shed no ngin ya shed haka awan shis pan ripun degree stengken ta e tamba de ban check phang mo te haka karai ru ka long kum ju hi pet kini kila long ibang bham ngatarai phila yo jimin to hi parlog khoble shibun pa phila pe yakani ko video sngo bha like subscribe but share